Cijela priča oko Belog grada počinje 2015. kad sam došla na studij kroatologije latinskog jezika u Zagreb. Tadašnje kolegice, sad najbolje prijateljice, su me nagovarale da otvorim Instagram profil. I s vremenom na tom Instagram profilu sam imala puno više slika Zagreba nego svojih slika i onda je jednostavno došlo do ideje da otvorim profil posvećen zapravo Zagrebu, zagrebačkoj povijesti, kulturi i nekakvim zanimljivostima i onda sam to i napravila. I kako je s vremenom rastao sve više interes, znači u prvoj godini sam okupila jedno 10.000 zaljubljenika u grad Zagreb. Jednostavno sam shvatila da to s vremenom moram prijeći na neku novu razinu, znači ili razinu bloga ili razinu portala ili nemam pojma kakvu razinu. I do toga je došlo, ali došlo je čak 2 godine nakon, jer sam ja u međuvremenu radila u digitalnom marketingu i studirala i uvijek mi nešto bilo prioritetnije od svega toga. Ali jednostavno kad dođeš do neke razine, to se mora zapravo stati i preurediti sve svoje prioritete i prerasporediti. Tako da sam nekako opet se vratila cijeloj priči i shvatila je u potpunosti ozbiljno i došla sam i rekla sam ok, imaš sad to, imaš ljude, imaš bazu ljudi koja to stvarno želi pratiti na dnevnoj bazi i hajde omogućim nešto još drugo, nešto novo, nešto dodatno. I onda sam rekla jednostavno ok, to je to, moram to pokrenuti, moram krenuti s tim. Sad spletom okolnosti, sve je to nekako nastalo doslovno dan nakon potresa u Zagrebu. Iako je planirano evidentno zadnje 2 godine, ali evo, sve se dogodilo 23.3. dan iza potresa u Zagrebu, tad je portal pokrenut. Od toga dana do današnjeg dana zabilježio jedno 30.000 posjeta, okupio je 20 volontera koji trenutno svakodnevno pišu i jako sam zadovoljna kamo se vodi. Jel primate nove volontere? Pa uvijek. Znači, uvijek su otvorene sve mogućnosti. Čak sam i nakon zatvaranja oglasa, kad sam u jednom trenu imala preko 20 prijava i nisam znala gdje ću ja s ovolikim ljudima, kako ću ja to sve koordinirati, kako ću ja to sve organizirati, ali shvatila sam, neće ni oni do kraja života biti tu, tako da uvijek sam stvarno otvorena za sve nove ponude, prijave, znači sve je dobro došlo. Portal trenutno donosi vijesti iz kulture, znači obuhvaćamo likovnu, glazbenu umjetnost, književnost, razne festivale, izložbe, galerije, muzeje. Cilj portala je postati vodeće zagrebačko mjesto za događaje, za kulturne manifestacije. Kako trenutno donosimo vijesti iz kulture, bilo glazbene, likovne umjetnosti, književnosti, želimo nastaviti tim tempom. Želimo jednostavno donositi inspirativne priče naših Zagrepčana, naših sugrađana koji su od onoga što su imali, gdje su bili, izgradili nešto sasvim drugačije, odvažili se na jedan važan korak u njihovom životu i postigli svoj cilj. I svakako želim da nam te inspirativne priče, pozitivni primjeri iz naše okoline postanu okosnica i kostur cijelog portala, jer jednostavno grad su ljudi, grad je kultura, ali mi smo ti koji čine tu kulturu i mi smo ti koji je dokaz da je trenutno kultura življa više nego ikad, iako se stalno, konstantno priča o tome kako je kultura zamrla, kako se ništa ne događa. Mi smo stvarno dokaz, znači tih 30.000 posjeta zabilježenih u samo prva 3 mjeseca postojanja portala je živi dokaz da je to. Znači ljude to interesira, ljude to zanima, ljudi će to čitati, neće svi, ali onaj kog to zanima, on će stvarno naći načina da dođe do portala kao što je Beli Zagreb radi. Pokrenuti portal bio je jedan veoma zahtjevan korak za mene, jer nisam tehnički potkovana, znači nemam pojma o programiranju, nemam pojma kako je sve išlo, ali jednostavno došao je trenutak kad se sve svelo na 2 jednostavna koraka, uzmi hosting, uzmi domenu i jednostavno kreni u pisanje. Ja nisam novinar, znači ja nemam ni novinarsku pozadinu iza svega ovoga. Ljudi koji trenutno pišu na portalu također nisu novinari, znači skupilo se ljudi koji su kulturni antropolozi, etnolozi, talijanisti, germanisti, latinisti, kroatisti, znači razne povjesničari umjetnosti, ne smijem ih zapostaviti nikako jer su oni bitan faktor u svemu ovom. Okupili smo dosta različite niše i branše ljudi u svemu ovome koji kreiraju sadržaj iz različitih perspektiva i mislim da je to upravo ono što nas izdvaja iz mase, jer na taj način
sagledavamo stvari iz jednog dosta različitog kuta i dajemo perspektivu koji možda neke druge struke ne bi dale konkretno, da smo mi sad svi novinari, možda ne bi imali istu perspektivu koju imamo ovako. I mislim da je to dosta jedan bitan faktor koji nas izdvaja iz svega toga. Nama je zapravo u svemu ovome bitnija kvaliteta od kvantitete, što je postalo dosta, rekla bi, zapostavljeno u ostalim medijima. Nažalost, to je činjenica jer danas svi žive i rade za klikove, jer normalno klikovi donose novac, a novac donosi postojanje medija. I baš zato ovo je sve još uvijek na volonterskoj bazi i jednostavno želimo se fokusirati na to da stvorimo kvalitetan sadržaj koji će ljudi prepoznati i onda će naravno sve ostalo doći s vremenom, ali nismo tu da pišemo koje kakva žutila, koje kakve tračeve i slično. Ne želimo se time baviti i smatramo da portala poput Bijelog Zagora stvarno nedostaje. Ne konkretno portala kao što je naš, ali portala koji će se baviti nekom drugom tematikom. Znači portala koji neće zadirati u tuđe privatne živote, privatne stvari i nesreće, jer to je ono što, opet, nažalost, moram priznati, ali prosječni građanin Republike Hrvatske se hrani na takvim stvarima. Prosječni građanin klika na takve stvari, jednostavno to ga zanima i upravo iz tog razloga veliki mediji pišu o tom što je za doručak jela Maja Šupić. To je jednostavno činjenica i to prolazi i to će prolaziti dok god mi živimo i odrastamo u takvom sistemu da takve stvari prolaze i dok god mi sami to čitamo. Ja sama nekad otvorim stvari poput takvih, nećemo se lagati, ali jednostavno zašto ne kreirati nešto drugačije, jer opet iz naše perspektive svi ti zabilježeni posjeti unazad 3 mjeseca dokazuju da stvarno ima potrebe za takvim sadržajem, da će takav sadržaj i opstati s vremenom, ali jednostavno ga treba prepoznati jer puno je lakše naići na neku, možemo reći, zanimljivu, zabavnu vijest nego otvoriti nešto edukativno, nešto poučno, didaktično. Priča uvijek ima, priče su svuda oko nas i u biti mi zapravo ne moramo previše kopati da nađemo takve priče jer se one zapravo plasiraju same od sebe ako smo mi na pravom mjestu među pravim ljudima. Primjeri ljudi s kojima smo mi razgovarali u našim intervjuima na portalu su zaista brojni i ti ljudi dolaze iz različitih branši. Znači, mi smo razgovarali sa povjesničarima, s umjetnicima, s glazbenicima, likovnim umjetnicima, književnicima. Znači, ima toliko zanimljivih priča koje jednostavno zaslužuju svoj medijski prostor, zaslužuju ugledati svjetlo dana i zaslužuje se jednostavno znati za njih jer su stvarno i inspirativne i poučne i mislim da mogu potaknuti ono nešto u ljudima na daljnje stvaranje. Mislim da će kad tad doći do svog čitatelja, do svoje ciljane publike, ali jednostavno to je proces. To je proces i moramo biti svjesni toga da ništa ne može nastati preko noći, ali evo, mi ćemo se potruditi dati sve od sebe. Poruka za mlade je nemojte čekati. Ako vi imate 20 i kusur godina, ne znači da vi nešto ne znate ili da niste dovoljno sposobni. Prvo sebe morate shvatiti ozbiljno da bi i vas shvatili ozbiljno. To se dogodilo meni i to je moj savjet iz moje nekakve perspektive, jer ja sam jednostavno živjela 2 godine u mišljenju da ja nisam dovoljno dobra. Znači da postoje ljudi koji su stariji, iskusniji od mene, da oni znaju puno bolje i zašto bi ja tu sa neke svoje 21, 2 godine, 3 koje imam trenutno, zašto bi ja tu sad nešto radila ako ima ljudi koji su prošli puno više od toga od mene i znaju bolje. Možda i ne. Znači, možda i mi u svojim godinama, u samom svom nekakvom startu imamo puno više stvari koje možda drugi nemaju. Znači, svi smo mi kao individue posebni na svoj način i jednostavno to je upravo ono što nas izdvaja od drugih. Svi imamo svoju priču i jednostavno treba ispričati. Sad način na koji ćemo mi to ispričati je apsolutno na nama. Svi imamo svoje kvalitete, svi imamo neku svoju priču koja je vrijedna pričanja. Imali mi 20, 30, 40 jer godine ne znači puno toga. Netko i sa 40-50 godina ne mora biti zreo, ne mora nekad napraviti ni ništa od života, ali jednostavno ako imamo to u sebi, ako nam neki unutrašnji glas govori da to je to, spreman si za korači, onda to jednostavno treba i napraviti. Bravo. Uspjela sam!